Ere kambini ya kunyihia mitino mabarabara-ini irathie na mbere, atwarithia nduthi ni mahinyiriirio gwitikira guthoma kuna ingi ao matikoragwo mathomete gutwara nduthi. Akiaria ari thukuru-ini wa utereba wa Macere mwena wa Kagio, munene wa borithi ya trafiki mwena wa Thagana Paul Njoroge augite namba nene ya mitino barabara-ini ikoretwo yumanite na atwarithia a nduthi aria matari na umenyo barabara-ini. Accidents zimekuwa mingi za watu ambao zinahusisha watu ya bodaboda, na tukiangalia kusema ukweli tuna attribute kukosa masomo kamili. Na hapa hii wakati nimeingia hapa ndani nimeona vitu zote ambazo shule ya uendeshaji magari inastahili kuwa nayo, kama ni zile road signs, kama ni hiyo board ambayo unafundishwa kwanza kwa meza ndio uende practical nje, iko pale. Murugamiriri wa thukuru wa Macere David Kafue augite korwo matereba no metikire guthie guthoma marumirire mawatho ma barabara namba ya mitino ni yacoka thi. Kafue ugite riu nginya andu aria mari na mawathe ni marathomithio tereba niguo kuiganania andu othe barabara-ini. Ingi ndamwira ni turabeirwo license ya guthomithia andu aria disabled, tondu andu acio ni makoragwo thutha na andu makamatiganiria. Ungikorwo una kawathe ndugeciria ati ndungitwara ngari, no uke guku kwa Macere wonio mitaratara uria kwagiriire uthomithio gutwarithagia no bote kwirutagira wira waku. Mbeu njithi ni mahinyiriirio kuhimbiria kothi cia kuhuthira turagita kuona kuri na mieke mingi wira-ini uyu guku bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Muthoni wa Wanyeki.